Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Liati Nisa dari Universitas Al-Muslim Unit 3C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini saya akan membuat langkah-langkah ataupun tata cara dalam melukis media kaca. Silakan menyaksikan. My baby, my Valentine, yeah. Can I hear them making my temperature the rise? If you leave me, I could die, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Your love ain't it, totally me. I am so obsessed. I want to chop your kwabi.